Luandreki, wees vir ons is de cirkel. Nummer 1, kleren. Rooi. Gaan aan. Driehoek. Nummer 2, kleren. Groen. Rectangle. 3. Die kleren. Die kleur is. Kleren is blauw. Oké. Gaan aan. Wat is dat hier? Wat? Vierkant, ja. Ja. Pers. Nou, nommer. Nommer van pers. Nommer wat? 4. Ja. Wat is dat? Sterretjie. Nommer? 6. Nommer? Kijk mooi. Nommer? Nommer? 5. Zeg 5. Zeg 5. 5. Mooi. En dan die ander. Wat is dat? Oval, mooi. Die kleren? Wat is die kleren? Dit lijkt zoals die eier, ja, maar die kleren is? Orange. Mooi.